kornjača. Ovo je kao kula u počitelju, evo pogledajte, baš onako ima. Evo vidite, maca. Dok nam pokazuje različite oblike kamenja koji su, zahvaljujući Murizovoj mašti i kreativnosti, dobili ljudske i životinjske likove, ovaj Visočanin nam priča kako se počeo baviti ovim neobičnim hobijem i sakupljati kamenje. Prije sam se bavio, nalazio likove od drveta, dolaskom rata, gubim nastambu i između ostalog i to svo drveće je odneseno. I onda odlazim u Italiju i pošto tamo nema drveta, prilazim na kamen i tako da sam od tog mog odlaska u Italiju prešao na kamen i uspio sam, evo nešto sam uradio, nisam. Ali ovo me, iskreno rečeno, sačuvalo mi je pamet, jer šta sam sve preživio, kako je da nije bilo ovih stvari, od mene ne bih bilo ništa. Svo ovo kamenje Muriz je našao šetajući po prirodi. Te šetnje apsolutno ga opuštaju i uz to kada nađe zanimljiv kamen da upotpuni njegovu kolekciju, njegovoj sreći nema kraja. Jer ovo me odmara, ovo mi jednostavno produžava život i dosta vremena povedem u prirodi, hodam, gledam i ako nešto zapazim, donesem, doradim i to je to. Muriz očito ima posebnu moć zapažanja, jer što bi nekima bio sasvim obični kamen iz prirode, za njega je to nešto posebno. Ja imam tu moć da primjećujem o čem se radi, tako da odmah skontam šta i kako je, taman posla da bez se kamenje uzmam da nosim. Nije rješenje, nek vidim lik i dođem kući i uzmem radi, subota, nedelja, navečer, ono što kažu, kad radim, oznajem se kao da kopam, jer treba napraviti nešto i od ništa napraviti nešto. A od tog ništa Muriz bojama i maštom stvara to nešto. Najčešće različite likove od ljudskih do životinjskih. Znači, u najvećem dijelu radim oči, ostalo je sve, vidite i sami, prirodno koristim, znači boje za keramiku i koristim voštane boje. I onda kad radim sa voštanim boja, onda uzmam sprej, lak, zaštitim da se ne bi voštane boje raspale i tako da ostane, evo vidite na ovim suvama, ništa se ne dešava, to je vječna boja. Medvjed, jer original. To ono što priroda što napravi, ja to vidim. Jer evo sad pokazao sam vam ovamo glava od medvjeda, original, ništa nije rađeno. Priroda je napravila s tim što sam ja sam dodao oči, nacrtao usta i ispao je medvjed, inače je bio kamen na putu, nije se ništa vidjelo. Prije nego se prihvati kistova i farbi, kamen je pripremi za iscrtavanje. Ja ga perem toplom vodom i uzmam nekad kod ovih smeđih kamenja, uzmam kiselinom, saperem tako da dobijem baš onu pravu izvornu boju. I onda saperem vodom i dorađujem dalje, radim, nastavim. Dio Murizove bogate kolekcije je kamenje s likovima različitih životinja, ljudskim likovima, ali i sa likovima uglednih građana. Ovdje imamo, kao što vidite, pingvina, sove, morskog konjica i imam našeg Visočana Zajma Muzaferiju kojeg sam našao u Podaci. Kupa se i onda sam rekao, Zajme, tebi mjesto nije ovdje, hajmo mi u Visoko i onda sam donio ga kući. U potrazi za kamenjem Muriz je obišao brojne lokacije, ali jedna mu je ipak najinteresantnija. U području Kaknja, dole u Tičićima,
ima jako dosta kamenja, znači kojeg je po meni vulkanskog porijekla i oblika nema kakvih nema. I većinu ovog kamenja što vidite, ovo smeđe kamenje, sve je to dozdo doneseno. Subotom, nedeljom odim i kad kiša pada, potoka teče, onda kad prestane ona veća, kad padne vodotok, onda odem i naberem i donesem i tako da to zabavim se i radim. U svojoj kolekciji ima više od 700 vrsta različitih komada. Iako se supruga ponekad našali na račun Murizovog hobija, i ona rado pritekne u pomoć kada je potrebno. Imao sam problema kad donesem, viće supruga mi, još mi sam to treba. Ali eto, sve u svemu dobro. Ona nema namjer, ima dar to da radi, ali mi pomaže. Jednostavno, ako mi šta treba dodati ili ovako nešto ili očistiti. Ovim hobijem, kaže, bavit će se dok je živ. Toliko se vezao za primjerke da nikada ni jedan nije prodao, ali zato je često svojim prijateljima za uspomenu znao pokloniti neku maštovitu životinju ili ljudski lik.